životno osiguranje, kad god se uzima životno osiguranje, kad se priča o životnom osiguranju, to je neka tema koja u biti ja i ostali normalni ljudi ne volimo pričati jer razmišljaš o posljedicama. Je to pametno ili nije pametno? Pa ja mislim da je najpametnije to što u stvari i trebaš razmišljati o posljedicama, jer niko od nas ne voli razmišljati o tim nekim lošim trenucima kao što je smrt, neke ozljede ili nešto tako. Ali u principu je strašno, ali kad se to dogodi imate iza sebe možda obitelj, djecu koja ostaju nezbrinuta i koja uz svu tu bol koja trpe zbog toga što se vama nešto dogodilo nisu financijski niti zbrinuta. Ok, znači životno osiguranje osim što služi kao neka štednja, očito jer se štedi, zbrinuta je familija, jer možemo pričati o kojim ciframa, dokle, što ili kako to otprilike ide? Je li to ono američki 2 miliona eura? To zavisi kakva su vaša financijska sredstva, koliko si možete priuštiti. Vi možete birati, znači, tu svotu na koju ćete biti osiguran, ovisno o svojim mogućnostima. Ona može, znači, svota se birate ju sami, na koliko želite biti osigurani, koliko možete kroz određeni period na koje trajanje ugovarate policu, koliko možete izdvajati. Koju cifru bi, recimo ja, koji sad idem u 40. godine, trebao mjesečno izdvajati za neko prosječno životno osiguranje? Pa polica, znači cijena police ovisi o mnogo različitih faktora. Prije svega o tome koliko imate godina, kako je vaše zdravstveno stanje, kojim zanimanjem se bavite, koje hobije obavljate. To se sve gleda, znači ako si alpinisti, inače... Jer što su ta neki hobi i zanimanja rizičnija, onda je veća i cijena. Ali za neku osnovnu zaštitu osoba od nekih 30 godina možemo reći da bi trebala izdvajati 30 eura mjesečno.